بله مجاری ام بردوام کن تماشاوانین هیجا ابراهیم برو اندامی کمیته پیوندین در وی انجمنان اجتماعی و کردی لسوریا انا کسه میوانی من الاستودیو بخیر هاتی که ابراهیم که ابراهیم جوینه گله گرنگ و جاری گرا هفتمین کو رژیم جواتا سیویل اپوزیسیون همیان پروژه انقا گریدای مجاری گلک حساس هستیار کو پیشکش کردن لسر شیوه دولتی دوی درباره دگر آگاهداریان دست پیک داشته بگیر. راستیجی گره هفتمین یعنی گرنگترین گرگ چه بوی حطانها جبر رژیم و جاری هنک خالین یک ناکوکی هبن هل بجارتن و جالی خود یعنی هم رژیمی هم جواکا سویل یا گول سر رژیمی ده پرنسیبین گلکی یعنی مهم و جنا کوکی یک جه سمبول دولتی چنه رموز دولتی چنه یا دجی ناسنامه دولتی چی جا افت گش گریدا یبچوه به بناوی دولتی و به نشیده دولتی و به آلا دولتی و به زمان دولتی و افتشتانا گلکی مهم بون رژیمی خواست گاوه کی باویجه گناکوکی دناو اپوزیسیون خود درکوه و مخابن یعنی او هنکی هیا و ناکوکی یعنی دناو ما آلی اپوزیسیون خود جهیه هن پرنسیب جالی اپوزیسیون جهاتن پیشکش کرن لی ایرو روژا داوی رونشتنک چه بو هر آلیک برسوا آلیه دن بده هم بنویساندی هم بگوتنجی مو اپوزیسیونی کاری بو حتی گاون باش به هفره هفبش برسوی بدن وکی انا کسی بشکن جو اپوزیسیونی لی دهن خالاد ما اتفاق نکری حطانها دهن دورات جی اپوزیسیون باش یعنی پیشکش کر هم بر رژیمی انو دستور سوری بره هنجارا گوتی کمارا عربی لی هنجارا گوتی کمارا سوری مسئله زمان يعني زمان عربي زمان فرمي اللي هن زمان دن هنه مسألة آلا دولته أو نآناتين دانين يعني برلماني بيشي بدو دستوره ده كاره هنه كيوان تشتا دينه لأفتني تيرا منت كر يعني قافن باش بونجالي أوبوزيسيوني ده لي تيري نت كري جبرتشتن هفبش دناب ما أوبوزيسيوني ده هنه بتایبەت کنگرا ریاض دودی که سوریا نه کمارا عربی ام بیشن کمارا سوریه و سوریا دولتک پر نتو پر اولن دوید دستوریت بیدانین و زمانی کردی و زمانی پیکاتین درجی لکلکا زمانی عربی زمان فرمی بن یعنی اف خالی گرنگ یه گهنک ناکوکید نامه و اپوزیسیونیت هبو یعنی نونر انا کسی ده هندره ویشان دیده مامستک همیران حاجو یعنی کاغته کی جدا پیشکش کر تویگه ام با اپوزیسیون رانجی یا گوهات پیشکش کردن لی اوهانجی داخواز ما وک کرد وک انجمنان اجتماعی کردی بهات پیشکش کردن و ادبیجم گاوه کی گله کی باشه گ رژیم او تشتی دخواست به تمامی نحقا یعنی اوی بهور دکر ام یک جارج برهاو رابن لی نگه ایوی آسته لی گلک لی وگر دوی گجاره کیدنش یعنی شانده اپوزیسیونی به تایبت سروان مسئله ناکوک دناو مده لی وگر چه به و افتشتانا نبون بریار یعنی اره هاتن پیشکش کرن او کومیتا بچوک هی و دنگدان سر بکی دور کومیتا فره هی و دنگدان سر بکی دور هیئه تفاوض هی لی وگره لجنه دستوریه و حکومت سوری لیوگرا لجنه دستوری رژیمر او جی دوی اریت سر بکن. که ابراهیم نها او مجارین گرینگو تا بناف کرنو سمبولین دولتی، زمانی دولتی، آلا دولتی، سرودان تیوی، یعنی اف پیشنیاریم کو رژیم هر وها بشی سیویل دموکراتیک و رژیمی و گریداییه هر لسر همان يعني سمبولين دولتا سوريا كو حتى نهائي روحي پیشنیارین خواهی کرن.
گلو تو گوهراندن هند حشمندیا رژیمه ده یانجی او رقصنین سیویل دموکراتیکه کو نزیکی رژیمه ده دبینن براستيجي يعني وك يك تعدير لي بناره مرا فهم ذكر جرك رجيم هنكي جافا كيج دستوري بري بيشتر باويجي لي تشتا خراب تشتي قد فيجاري دي بيشكيش كرن دستورا قد 2012 ده رجيم دانيش خوري خلويجي نكيري خودي يعني هن خالي في جاري هاتنج علي رجيمي في قالكي او شوفينيت ونجات برستي تيد هي ج دستورا انا لسوري هي يعني اف في جاري دستورا كي بعسي شوفينيست بتمامي پیشکش کریه يعني قالوا اف يك بيامك كي ابراهيم كو امنا آمادنا لسر دستي نتوين يگرتي لسر دستي هيزين درفا ان كو چابنيريا جوینین کمیته دستوری دکن کو رژیم نه آماده سر دستی وانا لهب هاتنه کی بکیان جی گافنا پیش و باویجه بگو من رژیم نه يعني نه نبلز يعني عملية سياسية پیش كوي جبر ولوجي يعني تشتي خو قلكي آسيدكي جبوغي پیشکتن چينه بج آلي كيدي جالي كيدي دي زانه جو اوبوزيسيون قلك رنگه يعني أنها رژیم یک دنگه یک رنگه دكتاتورة كي دكاري يعني فرض بكي تشتي شانداوي قش وكهف بيجي لي اوبوزيسيون هندا خوازي كردا هنه هندا خوازي اسلاميا هنه هندا خوازي يعني جدا جدا دناف اوبوزيسيونيت هي رژیم وان تشتي خو آسيد كي جبوي قشاندا اوبوزيسيوني هيدي ناكوكي تشيبن وفي جاري يعني هنكي دست بكري يعني او تشتي ما تخواست تفدي اوبوزيسيوني نكاري بو قريب كل سر جبولوجي يعني نرينامه ده هنك بشاد جدا هات پیشکش کرن لی گاوه کی گله کی پیش بو يعني كاغذه کی كردي برينا هاجي ما وك انجمن اجتماعي كردي 2014 جي دانستندني جنيف دي كاغتك جدا دايو ان نو كرد بكاتي کی سرکد هندري سوري دي وهفقا صال همبري في رژيم دوزا مافي خو كريه و ايرو ولو بسفكايت سر درباس بناي قبول كره كيك ابراهيم نهاهن آليين اوبوزيسيون وكي نمونه بلاتفورما موسكو سروكي وي قدري جميل دسني شانكر دوهي ده هف بيبنه كده لگل كردستان 24 دبيجه كو پارتيين كردي ما بستاوي بلكي انك سبيجي كو دوي de پروسیا نویساندنا دستوری ده ولو gelekî xwe nedin pêş ku mesela Kurd bînin ziman mesela zimanî Kurdî bînin ziman ev mesele ji destûrê jî mezintir e bila paşî wê ev encumena gel a demokratîk gava hatî hilbijartina got parlamentoya Sûriyê ew va mijara bigirê desta yani hûn vê dîtina بريز قدري جميل كو دستوري د جهنگري يعني چاوادنر راستي ما اخفتني وي ديتن يعني بله دستور يعني ضمانه كمينه قتشتك تيد بيداني تفي قد بقداوي وكيرو دستور عراقي قالك تشت بيك ناين ليه دمينه دستور جي خلقي عراقي لسر دنگدان كرانه او عيني تشبومه داخوازي مبن ين خلقي دني سوري بنجي جي هر كسكي سوري قد هندري دستوري دا انا نبيني و دنگدان لسر نبي و اريكرن و توافقك سوريال سر نبي تو ضمان تنسبه يعني روشك خرابتر و ايرو ريجيم يعني تشتي خوي 2012 پوشمان بويه تشتكي خرابتر ديدينه يعني شو ضمان لجم قدري جميل هي قسبه دهندري وي برلماني دي وقفتش بين اريكرن تشتا سرکه دستوری ده او ماف بین پارسته كيكي ابراهيم هر وهاب يعني قباكو افقرا حفتمين خلاص بوي يعني هون باورن كو افقر دكاري بنمايك كو دستورا سوريا چرشوه که دموکراتیک ترور بگره آلین اپوزیونی دکارن خونیزی کی تشتکی وسا بکن به تایبتی جی داخوازی گو کرد دینن زمان
اپوزیسیون دکاره پشراندن کلباوی هبی و هلوستکی وکی هلوستکی اپوزیسیونی وان دخوازم پیشکش بکن. براستی يعني اوبوزيسيون بشكي يعني باش اوبوزيسيون هي حطانها خوهين جوي مجيه عروبته واسلاميته او درنخستي يعني نكارن او روشكي ديمقراط براد سوري بيدانين يادن ريجيم بخوجي بشتي فيغاري وقلكي زحمتيا تشيكي جبر تشتي بين ابدو فينادي اوي نزيكي دسهلاتا وان بكرن او جويد ترسن يعني ايرو اريوان افغاوي مسالينا كوكي ومسالي كردي و بيكاتيا خواستن باوي جناب ما لي دروجي بيدي اوي زحمت ترببه جبر ولوجي بهوريا من يعني آلية سوري نممكنه لهف بكن سر دستوركي جي حم سوري خوتيت ببينن جواكا ناف دولتي قلكي گناهكاري قبرولكي جولو بهتر دروشا سوري درانابي دفي هنك خطي بعن جدستورة سوري رج آلي جواكا ناف دولتي بيدانين او خطانا يعني ما في بيكهاتيا ما في مروفا هنكي تيت باراستي بي وك برنسيبي لسر دستوري ري اوانا آلي كاريك ناف دولتي دويتها بيانا خلق سوري قلكي زحمته بفي عقلية هي يعني چل جم ريجيمي بي چل جم هنك آلية اوبوزيسيوني بي قاربن دستوركي دينك حم سوري خوتيت بينا گلکی سپاس که ابراهیم برو اندام کمیته پیوندی اندر و یا انجمن اجتماعی کردیه نکسه گوتی میوانیم. سپاس.